Adui kama kawa. Ona na watoto wote wana antuka, watoto hapa wanachangamuka, wanaona Bukavu umekamatiwa. Hii ni nite ya coordination ya FTC Takule Ngode Shabunda. Na tunamwona mzalendo. Jina lako nani kaka? Merci. Huyo Debsi, Debsi habari, napenda mpige shenzi. Napenda mpige. Utanapiga Munyarwanda? Sawa, tunaenda. Ale. Sawa, merci beaucoup. Sema tunaenda piga. Takulengo. Takulengo. Subscribe to Mupingaji Empire, our home Reka channel. nangire ngusuhuza nanone nguhe nikaze wowe udahwema kubana natwe hano kuri Mupingaji Empire. Nyemerere amakuru y'aka kanya tuyahere kwa aka video k'amasegonda make dutangiranye kerekana bamwe mu bakongomani cyangwa se bamwe mu bise wazarendo bo bafashanya n'igisirikare cya FARDC ndetse na FDLR kuba barwanya ihuriro AFC M23. Nyemerere rero tugaruke ku makuru y'iyi video yacicikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu bayihererekanya berekana uburyo wazarendo bari kwinjiza abana bakiri bato. Uko mubibonye mu video dutangiranye, rwose umwana aracyari muto cyane, ngira ngo nta n'imyaka 7 cyangwa 6 afite, ariko bamuhekesheje imbunda, ndetse ibi bitemewe n'amategeko cyangwa se bidashyigikiwe na bato na hato n'imiryango irengera abana yose yo ku isi idashyigikira bino bintu. Ariko ndagira ngo mbabwire ko mu minsi ishize Loni cyangwa se mu bizi nka UN yari yashyize ibirego ku ihuriro AFC M23 ibarega gukoresha abana bakiri bato, ndetse ibarega n'ibyaha byo kwica abasivile. Ariko nkuko mubibonye, ndagira ngo namwe mwihere ijisho ndetse mutubwire nuko mubibona uyu mutwe wa wazarendo ubarirwa nyine ukorana n'igisirikare cya Kongo ndetse na FDLR kurwanya ihuriro AFC M23. nkuko mubibonye, cyengeza amatwara bashyiramo abana bato bababwira ngo bajye gutera u Rwanda, bajye gukubita abanyarwanda, nkuko batabyita M23 ahubwo bavuga ko ngo ari u Rwanda bari kurwana nabo. Rero iri huriro AFC M23 naryo rikaba ryahise ryiyamiriza cyangwa se risohora itangazo ryiyama abaguma kurishinja gukoresha abana bato mu ntambara ndetse no kwica abasivile, aho bakabaye batunga imitwe igisirikare cya Kongo kigumya gukoresha abana bakiri batoya cyane. Ngira ngo ni video yacicikanye ku mbuga zose zibaho nkoranyambaga, berekana uburyo wazarendo bagumya bakoresha abana ndetse no mu bindi bidafite shinge na rugero, cyane cyane nko kujyana abana bato ku rugamba bakaba bagwayo ndetse n'ibindi. Cyane ko nk'ubu dukoze iki kiganiro hadashyize amasegonda makeya AFC M23 imaze gusohora itangazo yerekana ko bakomeje kurwana bari ku rugamba, ndetse nta n'icyabakoma mu nkokora mpaka ndetse yiwe ryatangazo ryemeza yuko bakeneye abasirikare cyangwa se abandi bakeneye kujya mu gisirikare cy'ihuriro AFC M23 nabo bakaba bakinguye imiryango. Ushaka kwiyandikisha nyine akaba yaca ku rubuga batanze ndetse akiyandikisha bakamutwara. Ni amakuru menshi agumya atugeraho yerekana uburyo urugamba rumeze, ariko ndagira ngo munyemerere aka kanya twerekeze Ikibumba ndetse n'ahandi henshi cyane. Ahangaha urugamba rukomeje kubera. AFC M23 yo ikaba igumye kwica ndetse no kukura mu nzira umwanzi wabo ari wo abasirikare ba FARDC wazarendo ndetse na FDLR, dore ko ngubu bakivuga yuko ngo hari bamwe mu Barundi bakibarizwa mu ntambara ya Kongo, nubwo Perezida Ndashime Evariste we yemeje akanivugira yuko ngo yacyuye abasirikare be akabasubiza mu Burundi. Ubu ngubu nta musirikare wo mu Burundi ukibarizwa ku rugamba rwa Kongo, ariko amakuru aza yemeza yuko
mu bagenda bagwa ku rugamba abonekamo n'imirambo y'abarundi ndetse wazalendo FDLR n'igisirikare cya FARDC, ubwo ndavuga nyine igisirikare cya Congo nk'iyi ntambara bagumye guhuriramo n'ihuriro AFCM 23. Reka ngaruke mu masegonda make tuve imuzingo iyi nkuru yose uko yakabaye ntujye kure. Nje ubana nanjye nitwa Mupinga John Peter Sef, vuga kuba iyi ngiyi ubana nayo umunsi kundi Mupingaji Empire. Ukunze ibyo dukora rero udushyigikire ukanda hasi handitse subscribe maze ufungure n'inzogera kugira ngo amakuru ajya kugeraho mu bambere, ndetse ujye ubana natwe umunsi kuwundi, ukande like na share no video kugira ngo igere ku benshi, kuri benshi, dore ko nta wamenya ishobora gukemura byinshi, yaba cyane cyane hano hakurya mu bagumye kuzira ubusa, cyane ndavuga ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye mu aka karere k'iburasirazuba bwa Kongo, bagumye bicwa bazira ururimi ndetse nuko bavutse basa. Kagaruka mu masegonda makeya maze dukomeze n'inkuru zacu ndetse tuve n'imuzingo uko bimeze byose uko byakabaye. M23 yo irabigenza ite? Ese wazalendo ko nabo bisize isenda M23 irahikura? Ni byinshi tugiye kuba tugarukaho, we ntujye kure gusa ujye ugumya ubana natwe, ndaje nkubwiye n'uburyo wazalendo nabo bakimara kubona iri tangazo M23 yasohoye ivuga yuko bakabaye batayishinja kurwanisha abana ndetse n'ibindi, nayo icyo yahise ivuga, dore ko wazalendo nabo batoroshye, bavuga bati tugomba kwica tugahashya n'umwanzi mpaka avuye mu gihugu cyacu, dore ko bo bemeza cyane wazalendo bo bemeza ko bano bari kurwana nabo atari aba Congo man. Ntujye kure.